Nyumba yanyu yale yake. Amahiga kana bao. Yale ya mahiga. Basi ne. Ito yale ya bao. No yale ya gukombora ti tu. Ni sawa mwahota kureha ya gukombora. 2 bedroom. Kama ina na uhuru. Asiari na asiana. Atendo. Gai 2 bedroom. Na riko theine. Gai. Na bafu theine. Inyo mugamati gai. Ogo mabire weka atenyo batene. Yere, ito yare abao na nigecagi. Nyo theini yare handu ha plywood ri ni undu wa menya ri carton. Igoro wa carton ri. Taru gatheti ci uria marikia guthoma ri. Igathie mugakoroga mutu wa ngano. Mugacimandika kana kalenda. Kalenda ciarutia haria. Kwanja henge mami ndio kwa macirutete na ikunia kalenda. Cia coretwo nyanya haha thi. Nyumba itu hahanaga nyanya thi. Cia bandika guguo ruthiko rugima nyanya na njohi na inge cia njohi thi uguo thi na tio cio hende my sister acidire gwitu gutiari bafu muthabagira nja iko nyumba bafu cia nja muthabagira nyumba ogaharia kametha tondu nyumba no ya tirire bado mai maure ni mega tondu ni mekurinda rukungu ku nyumba gutiari bafu au amukoro ku nyumba ithue watu wethamba yange makauma ukerihura ndesa ndire somweka gati ya mutharerie mutheke nda gwethamba mwara wo mai nginya mami ona ndiba ile wenda na tarike thaka matuhurithagia mami na baba tondu riri o akigua baba ayara mami atiriri abatie kuingira nenguo ndirekira thiko ici atikorogwo maundu mau muthuri na mutumia maikaraga uguo no rigo igwa baba mami atiriri abatie kuingira wa miri ni gwithamba ndirethamba karigo atiriri kana ciana na urithagia githaka Shesheni hakuhe nawe.